M23 iri mu bibazo bikomeye cyane kugeza ubu ngubu muri teritwari ya Masisi. M23 yatakaje bimwe mu bice byayo yari ifite kugeza ubu ngubu, ikaba yamaze kubihomba. Muri aka kanya tuvugana mu minota mike ishize, FARDC ndetse na Wazalendo zagabye ibitero bikomeye cyane Karundura. Hari amatangazo yasohowe na M23 avuga kuri bino bitero, ariko nanone akurikira iyifatwa cyangwa se iyigarurirwa ry'ibice na bimwe M23 yari irimo, ariko kugeza ubu ngubu FARDC ikaba yamaze kubyigarura. Ni amakuru menshi ari kuvuga ku burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku kibuga cy'imirwano. Turaza kwibanda mu byo M23 yavuze, ariko nanone turinjira mu kibuga cy'imirwano. Byagenze gute ubundi, urugamba rwari rumeze gute kuri uyu munsi, ni ibihe bice M23 yaje kubitakaza, kubera ko M23 abasenga bayisengere, kubera ko bice bimwe na bimwe iri kubirekura kandi ntabwo iri kwirwana nk'uko bikwiye, ahubwo FARDC na Wazalendo bari kubafata igico cyangwa se bakabatera igico gikomeye cyane, bakaza kwigarura bimwe mu bice bimwe na bimwe muri Masisi. Ariko nanone abantu benshi bakomeje kugenda bibaza icyo M23 iri buze gukora, nubwo iri guceceka ikaryuma igatasora amatangazo yo kugira ngo atabaze gusa, ariko M23 nta kintu na kimwe iri gukora, cyane cyane ku bitero biri kwigabwaho. Nyemerera ikaze muri iyi nkuru yacu. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muriro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, niba utarakanda kuri like, kandeho igitekerezo cyawe ni muri comment ugomba kukinyuza. Muri teritwari ya Masisi uyu munsi haramukiye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yabaye aho FARDC cyangwa se coalition bafatanyije, ubwo ni Wazalendo, FDLR, FARDC ndetse n'abacancuro bagabye igitero karabutaka. Ni igitero njyana muntu, ni igitero cyari gikomeye cyane, abakigaba ku bice bya M23 ku bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu bayigabye mu bice bitandukanye. M23 yarimo harimo Gatoyi ndetse Mitimingi, naho bahagabye igitero karabutaka. Nyamuneka ni igitero cyatari cyoroshye. Kugeza ubu ngubu byatumye M23 ibice byinshi bya Gatoyi ibirekura igisubira inyuma, cyangwa se M23 iza gutakaza bimwe mu bice yari ifite muri Gatoyi. Mitimingi ho imirwano cyakomeye cyane kugeza n'uyu munsi, ndetse n'iyi saha abafite amakuru yizewe bari kuvuga ko kugeza uyu munsi amasaha agezemo iki kigoroba kuri iyi saa 10 ndi kugutangaza iyi nkuru, cyangwa se saa 10:30 gutyo ndi kugutangariza iyi nkuru. M23 itarava muri Mitimingi, ariko muri Gatoyi ho ibice byinshi yatangiye kubitakaza muri rusange, kubera ko FARDC na Wazalendo na FDL n'abacancuro uyu munsi bagabye ibitero kuri M23 bayitunguye ku buryo bukomeye cyane, biza kuyiviramo gutakaza bimwe mu bice yari yarigaruriye yari imaranye n'iminsi. Nibyo nabyo tubuze kwibandaho, ariko nanone byaje gutuma M23 ikomeza kubahiriza amasezerano yagiriye iduha ndetse no mu Misiri nk'uko biheruka, ariko ku ruhande rwa FARDC bakaba batabikozwa habe na gato. Kugeza ubu ngubu M23 yari ku ibice bimwe na bimwe, ibice biva kuvira igaruka hano Kamanyura, ikibaya cya Ruzizi irakireka cyose, irekura ibice yari yarafashe byose, irabirekura byose, hafi ya byose. Ariko kugeza ubu ngubu M23 nyuma yo gutanga amahoro ikerekana ko ishyigikiye inzira y'amahoro ndetse n'ibiganiro, uruhande rwa FARDC rwagabye ibitero Karundura, rukomeza kugaba ibitero karabutaka kuri izi ngabo, nyamara nubwo nta musaruro biri gutanga habe na gatoya. M23 nayo hari ibyo yatangaje, ariko nanone FARDC nayo nyuma y'ibitero byose bikomeye iri kwigamba ko yaba yamanuye cyangwa se yaba yarashe drone zigera kuri 2 za M23. nta makuru bakomeje kugenda basakaza ku mbuga nkoranyambaga zabo, ndetse n'igisirikare cya FARDC cyabinyujije kuri platform zabo zigitangaza ko cyamaze kuba gihanura drone z'intambara za M23. Gusa nta makuru cyangwa se kwemezwa ku mande urwo ari rwo rwose, cyane cyane kuri coalition ya M23 iravuga kuri ibi ngibi ko wenda yaba yabuze drone cyangwa se yaba yahanuriwe drone, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo nibyo buri kwigamba. M23 binyuze mu muvugizi wayo Laurent Kanyuka bagize icyo batangaza kuri ibi bitero, nubwo twege twakomeje kugenda tubona tuvuga ngo M23 itakaje ibice muri aya masaha y'ikigoroba, ariko ni ibitero bya rekare, kubera ko mu masaha ya saa 4 nibura n'isaha y'isa 10 n'isaha y'isa 9 z'ijoro, n'isaha y'isa 11 n'isaha y'isa 12 abantu benshi batuye mu bice bya Mitimingi, Gatoyi ndetse n'ibindi batangiye kumva ibisasu ndetse n'imbunda ntoya. Ariko M23 yatakaje ibice bimwe na bimwe muri aya masaha y'ikigoroba nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Hari amakuru yizewe neza ko M23 yabavuye mu bice bya Gatoyi, ariko imirwano ikaba ikiri muri Mitimingi ndetse n'ibindi bice bikikije iyi Mitimingi.
Mama 23 rero tukiriho binyuze mu muvugizi wayo Laurent Kanyuka nabo basohoye itangazo ribura n'ubundi itangazo rinyeza gutabariza amahanga yuko bamerewe nabi n'ibitero by'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane bukoresha drone mu kurasa ahantu hatuwe cyane n'abasivile, kurasa mu bice bituwemo n'abaturage benshi cyane ndetse n'amakoraniro donc y'abaturage. Ni Mama 23 binyuze mu muvugizi wayo Laurent Kanyuka wagize uti Kinshasa kwa 19 Gicurasi 2026 ibyerekeye intambara yatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uhereye ku masaha ya saa 10:30 z'igitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi 2026 uyu mwaka turimo, ingabo z'ishyaka z'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangije igitero cy'urugomo rukabije ku baturage barere mu bice bya Masisi, cyane mu bice by'imbere muri Mitimingi, Gatoyi ndetse n'ahandi hakikije, hakoreshejwe drone z'intambara zo bwoko bwa CH4, bakoresheje imbunda nini ndetse n'indege za rokobuteri kajugujugu. Ariko amakuru yizewe neza nuko Mama 23 yavuye mu bice bya Gatoyi nyuma yuko FARDC yazanye imbaraga nyinshi yitunguye ku buryo bukomeye cyane, aho bakoresheje imbunda cyangwa se imbunda ziremereye zitwa artillery zimenyerewe cyane mu guterekwa zikarasa ibisasu kure cyane ndetse binaremereye. Akaba ari ibyo Mama 23 bikekwa ko byaba byatumye irushwa imbaraga aho ngaho ikaba isa nk'isubi inyuma ho gatoya. Andi makuru tuza kubona niyo tuyibuze kubagezaho n'ubundi ni ukwibaza Mama 23 irakora iki. Mama 23 nyuma y'amasezerano imaze iminsi ikurikiza, ariko uruhande bagiranye rutayakurikiza, iraza gukomereza iki? Mu minsi yashize iruka gusohora itangazo ivuga ko itagiye kubyihanganira, nayo igiye kugira ikintu ikora, ariko ntacyo yakoze kugeza n'uyu munsi. Iracyasohora amatangazo nyuma yo kumentioninga imiryango mpuzamahanga, ntago ikimentioninga yo isigaye itanga update ku byabaye, gusa ni ukwizera cyangwa se no gutegereza ngo Mama 23 iraza gusubiza mu buhe buryo. Niba ari ubwa mbere usanzwe kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kana kuri subscribe kandi kuri like, niba utarakanda n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment, ariko mbwire ngo ciao ciao.